SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Nale Augustine Letlalo re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. Ha re iketle mmogo ka tshedimosetso. Lefapha la Thuto mo Gauteng le ikuela go batsadi gore ba se ka ba tlhaetsa matlho dikolo tsa metsesetoropo. Boididi jwa baemanokeng bo tla thologela go tlhongwa ga maikemisetso a ditlhopho a Rice Party. Mo metshamekong Bafana ba mo kgatelelong ya go fenya kgatlhanong le Namibia ka Sontaga maitsiboa. Lefapha la Thuto mo Gauteng le rotloetsa batsadi go se itumeletse ka go ikgatolosa le go nyatsa dikolo tsa kwa metsetoropong. Se jaaka dingwe tsa dikolo tse di tshwanang le sa Raymond Mhlaba se tomameng dithuto tsa science le maths sa kwa motsetoropong wa Tshepong kwa Soweto se iponetse phalolo ya dipersente di le 100 ka bontsi jwa bafalodi ba qualifyela go fetela kwa university. Sedika sa Johannesburg West se sekolo se se fitlhelwang mo go sona se bone maemo a ntlha naga ka bophara ka dipholo tse dintle. Boitumelo jo bo seng kana ka sepe jaaka barutwana ba sekolo seno sa dithuto tse di kgethegileng ba ne ba bona maungo a matsapa a bona. Ba simolotse ngwaga wa bona wa dithuto pele ga letlha le le ne le beilwe ka Ferikgong, mme gape ba ne ba sala kwa sekolong fa sekolo se tswa. Kwa bokhutlhong ba matsapa ano otlhe ba bone dipersente di le 100 tsa phalolo tse bontsi ba tsona di ba nayang tetla ya go ithutela degree le diploma. Mogokgo wa sekolo o tlhalositse gore ba kgonne jang go fitlhelela seno. The extended teaching programs for grade 12 starts before the school reopen in January. A week before, we start teaching from 8 to 4. When schools reopen formally, we are going to teach during weekdays from 8 to 4 o'clock, and also on Saturday we teach from 8 to 4 o'clock, and then also we have the cross night classes which learners enjoy, and the SGB support us and also the district support us, and then also we do have the camps, but the camps is only for selected learners by long they are struggling. Barutwana ba re ba ne ba tshwanela ke go itima nako le ba malapa a bona le go itima go itjesa monate gore ba kgone go fitlhelela dipholo tseno. Being disciplined again as well, you know, having to knowing what is your vision. We worked very hard, and every time we used to attend classes, afternoon classes. I think dedication and hard work really paid off. Ga ile batsadi bona ba phophoma ka boikgantsho. I'm very proud and I'm very excited the way how it worked, and then how the learners have improved themselves from getting these bachelors, so much bachelors and degrees. She says, I'd like to thank the teachers for the effort they've put in. She says, there was no weekend or holidays, there was only schooling for 365 days. Sekolo seno se tlhodilwe ka 2009 mme morago sa kaiwa ke mokhuduthamaga wa thuto mo Gauteng jaaka sa dithuto tse di kgethegileng tsa maths, science le ICT le go tota thata dithuto tsa meepo ka diphalane ngwaga o fetileng. We will continue to demystify that township education. It's not quality education. I mean, you need commitment more than anything. Barutwana ba Matric ba 2023 ba fitlheletse dipersente di le 82.9 mme Gauteng e bone maemo a boraro fa Free State e bone maemo a ntlha ka dipersente di le 89.03. Khabagare seelo sa barutwana ba ba falotseng mo Gauteng se oketsegile ka persente e le 1. Gauteng e ragilwe mo maemong a bobedi ke Provincial ya KwaZulu-Natal. E dirile sentle le kgetlo la bone mo dingwageng di le 13 ka go tokafala ga palo ya barutwana ba ba falotseng ga mmogo le go dira sentle ga dikolo tsa technical. Despite a difficult environment arising from rapidly growing system, tough economic conditions, the GDE registered significant achievements in the delivery of quality basic education through its programs and interventions in the 2023 academic year. We've moved at the dawn of democracy from 53% to where we are now at 82%. And it's within that context that we strongly believe all our children should be treated equally and fairly
and write one examination across the country to determine who's the best learner in our country. We can't have a situation when other children are perceived to be writing a poor quality exam and others are seen to be writing quality examination. All these children are South African children. All these children are going to the same university. All these children are taught by the same teachers that are taught at training at the same time. All these children deserve quality if there is quality somewhere. Go tlotlomaditswe le barutwana ba ba dirileng sentle go gaisa mo profenseng. I'm happy, but I'm also sad that I couldn't apply in the university of my course. I would like the SABC and the Gauteng government to assist me to get into buses so that I can do chemical engineering. Consistency is the key, and you also need to have positive mindset towards everything. You need to cut on a lot of things. You need to believe that Matric is all about making sacrifices, and at the end of the day they are going to be worth it, even though it can be difficult at first, but over time you are going to see your results and you are going to see that you're actually progressing. Puso ya Gauteng e netse barutwana ba ba gaisitseng dibazari tse di duelelang sengwe le sengwe. Province ya Free State e dirile rekoto ka go iponela maemo a ntlha le kgetlo la botlhano ka tatelano ka diperesente di le 89.03. Se go ya ka mokhuduthamaga wa thuto kwa profenseng eo Makalo Mohalo. Ka nako eo lefapha le neng le akgola le go tlotlomatsa barutwana ba ba diragaditseng bontle ba 2023 kwa CAT. Moqhaka wa tlholo ke wa bona barutwana bana ba hloleile ho pata ka moo ba le motlotlo ka teng. Morutwana ya itlhommeng pele ka hare ho province o boetsa emela province boemong ba naha. Ne lo sebetsa ka thata fela hore le ke bala nhlele le hore ke tsebe hore ke na le tabatabelo tse le ke batla ho di fihlela ene. Batswadi ba hae ba re o tsebile hore o tla ikgetha. O tloa grade 8 o fihlela grade 12 o na sebetsa ka thata. Manta o fihlela Sontaga sekolong. Then lona jwale ha the results di tswa. O na santsa ziba hore o tshwanetse go ya Pretoria. Ditereke tse tharo tsa province di hlaheletse ho tse 10 tse sebeditseng hantle ka ho fetisisa boemong ba naha. Setereke sa motheo se boetse sa nehelana ka dinaledi tse ngata ka ho fetisisa. Ke yona ntho e etsang hore ne ka nako se dingwe e re fe hore re kgone hore re atlehe re fumane se re se fumaneng go sebetsa ka thata go amohela dikeletso le tshehetso le ho ikitlaetsa selemo ho pota. Province e tsitlalletse hore e tla sebetsa ka thata ho netefatsa hore barutwana bohle ba nehelana ka sephetho sa boemo bo hodimo. Re kgonne ho beha rekoto e ntjha e leng hore ke yona e ka hodimodimo go feta tse re kileng ra di fihlella re le province ebile e le yona e ka hodimodimo ka hare ho nna hobane ha o soka ho ba le mang kapa province e fihlelang percente ne re fihleletse jwale le ha re la rahelwa ke le ruleletso ka o lahlehelwa ke mohale wa rona le MEC Magwe empa ra tseba hore ka baka la system tse re di kentse re tla ne re sebetse hantle. Magala Masiteng lefapheng la ditaba ho SABC Bloemfontein. Dipego tsa go ipolaya ga barutwana morago ga go sa dire sentle mo dipholong tsa matriki mo dingwageng tse di sa tswang go feta ke tlhoba boroko. Bontsi bo felelwa ke tshepo le go bona isago e le letobo. Re ikgolaganya le mo profesara Ramodungwane Tabane ke moitseanape wa tsa thuto le mokaedi wa malwetse a tlhaloganyo kwa UNISA. Go utlwa mabaka magolo a go ipolaya ga bana le ka ga matshwao a ka lemosang batsadi gore ngwana a ka tswe a ikaelela go ipolaya. Prof Madume wa amogetswe mo dikganyeng tsa rona tsa Setswana. Re teng wa amogetswe rra. Ke kopa re simololle go bua ka matshwao a leng gore ba malapa ba ka lemoga gore morutwana a ka tswe a ikaelela go ipolaya. Mo botshelong re tshwanetse re itse gore go na le mo nako ya go yang go godimo le go yang go fatshe. There's highs and lows, go na le lethabo le nako ya go hlonama. Jale he
it is expected gore ge re kry-a ditaba tse di sa re thabising ra nyam mo moyeng. Well, it's expected gore ngwana sa phasang pila or a sa phasang e be le gore o tla ba nyamile mo moyeng go lokile, it's way of life ke bophelo. E fela ge e ka re nako e feta ya dibeke tse ka bang tse pedi ngwano go sa bonagale gore go na le phetogo, ngwano a thoma go phela a nyamile sebaka se se telele, a te tswalela ka dibeke tse pedi le go feta, a te tswalela ka mokamoreng, ga a sa rata go dira dilo tse nna di dirang, o phela a lla, ga a sa ja, o fela pelo, o te tswaletse, ga a sa kopana le ditšhomi tsa gage. Matshwao a tshwana le motsadi o mongwe le mongwe o tshwanetse a tlhokomele, a fela ntse a bitsa ngwana a re moketekete go reng na, go reng ka tseko o sa tsamaye, o raloka, o tshameka le ditšhomi tsa gago, go reng ka tseko o sa tsoge o tlo lebelela TV le rena bjana ka ge re dira metlheng. So it's all about gore motswadi o mongwe le mongwe a itse a bone gore ngwana o phela ka mokgonantse a phelang ka teng before dipoelo. Ga go na le change eo e be gona a thomang go ema a tsaya matsapa a yo bolelang le life orientation ko sekolong, a bolele le di-psychologist. Go ipolaya ga bana ga se selo se ne se tlwaelegile thata mo dingwageng di le mmalwa tse di fetileng. Ke eng se se ka tsweng se susumetsa bana mo nakong ya jaana gore ba ipolaye? Mo gong ke ba taba ya gore ba nagana gore a gona tsela e nngwe, ba nagana gore they are stuck, bophelo ba bona bo tlo fela mo bo leng mo teng. Mo gong ke bana ba naganang gore batsadi ba bona, batho ba phelang le bona, the significant others, ha re ka bolela ka dipoelo, so ba tlo ba tshega, ba tlo ba ira di-joke for nako e telele. Mo gong ke taba gore a ba itse gore lerato ka mo ntlong ka mogaleng fele le teng, ba ratiwa ba ntse ba le ka tsile ba leng ka teng. Ke kemonokeng efe e re ka e nayang barutwana ba ba ntseng jaana ga jaana le mo bokamosong gore re netefatse gore ga ba ne ba tsaya matshelo a bone? Ge o ikutlwa o gatelegile, o ikutlwa gore ga o kgone go bolela, o ikutlwa gore ga o sa nyaka go bona batho, ga o sa duma selo, re kopela gore o bolela le motsadi. Fa o pala go bolela le motsadi ya gago, boela ko ma-teachereng. Ga o pala le ma-teachere, bolela le moruti, bolela le motho o mongwe. Di teng dinomoro tse free toll-free lines tsa SADC, South African Depression and Anxiety Group. Bana ba na le difounu tse re bitsang di-smartphone, ba no ira fela ba re depression mo Google, e tla ba bontsha South African Depression Group, ba phone is a 24-hour line e ba tlo kgona gore ba bolele le batho ebile ka polelo ya bo bona. Re lebogetse tshedimosetso eo ya gago mo prof, tlhola sentle, re lebogela go nna teng ga gago. Moprofesor Ratabane yo e leng moitseanape wa tsa psychology le thuto go tswa ko yunibesithing ya UNISA. Re a leboga. Re sa le mo go tsa thuto, Province ya kwa KwaZulu-Natal yona e fitlheletse dipalopalo tse di kwa mankaleng naga ka bophara tsa barutwana ba ba falotseng ka dinaledi. We have tripled the number of people with bachelors as the governing party. So indeed, KZN, your contribution in this journey is highly appreciated. Because you have not only succeeded in adding more young people qualifying in key developmental areas, because I know comparative statistics. You have the highest participation rates in maths nationally. Beating the NDP directives that were given as the sector. So KZN has reached that. This year you were leading, not only in terms of statistics, but you were also leading in technical maths. You have the highest number of distinction in technical maths. You gave us most distinctions as a province, but you also gave us more bachelors as the province.
Kwa Limpopo, mokhuduthamaga wa thuto Mabungu Lerole Ramakhanya wa khotse barutwana ba profense eo ba ba iponetseng phalolo ya dipersente di le 79.55. Barutwana ba feta dikete di le 40 ba falotse ka dinaledi le go qualifyela go ya university. Ba lefapha la thuto kwa Limpopo ba re dipholo tsa monongwaga tsa Matric di supa gore profense e dira sentle. The class of 2023 has really made the province proud. The province has indeed outperformed itself qualitatively and quantitatively. So we have got both. By all means, we have to keep moving, and I'm joining the others that have already said that we have to keep improving. We have to keep performing. We have to keep excelling. Barutwana ba Matric ba 2023 ba tlhotlheleditse barutwana ba monongwaga go dira ka natla go isa dipholo tsa profense kwa godimo. By working hard and being consistent throughout the year, doing the best you can throughout the entire year, and just putting everything you have into your studies and prioritizing your studies will eventually get you where you want to be in the future. So to the class of 2024, I wish you the best of luck. The learners have to be willing, because as teachers you can do everything. You can provide us with your resources, give us everything you have, but if I go home and just sit on it, nothing will happen at the end of the day. So we just have to encourage learners to be willing. It is possible, regardless of whether you come from a school with less resources, it doesn't matter. You can actually make it to be part of the top achievers, because I believe that the most important and the most significant resource that each and every individual has is their mind. So if you put your mind towards that goal and work hard consistently towards it, you can actually achieve it at the end of the day. Tona Kholo Stan Mathabata a re maikelelo a bone ke go bona ba fetile diperesente di feta 80. Leeto le la le re fihlisitse mo re nyaka go ya gona re khale re nyaka gore province at least e fihle mo 80% mark gone yaanong re fihlile mo 79.5 e leng gore ke 79 le half jale ka gore ra gona half ya motho ke 80% re fihlile. Lefapha la thuto la re litlile go leka go siamisa dikgwetlho mo lekaleng la thuto jaaka nngwe ya dikgato tsa go tswelela pele go itemogela koketsego ya dipholo. Ke Katlego wa dikgang tsa SABC Polokwane. Mopresidente Cyril Ramaphosa o tlotlomaditse tiragatso e manontlhotlho ya mophato wa barutwana ba Matric ba 2023. Seelo sa phalolo ya monongwaga se tlhatlogile mme mopresidente o tshwaetse jana. I'm delighted with the 2023 matriculants. They have made us proud as a nation, and I guess they've also made themselves proud. This is a historic achievement ever since the dawn of democracy in our country, and indeed in the history of South Africa. To have so many young people who have done extremely well, and I applaud them for doing so well on many counters. In terms of getting distinctions, of bachelor pass rates, the improvement of the entire system, where we've been seeing it going up and up to achieve an 82.9% pass rate. Kgotlatshekelo ya magistrata wa Molopo kwa Mahikeng e ganne go neela Agnes Setswana yo latofadiwang ka polao ya setlogolo sa gagwe beile. Magistrata Duen Spandiel wa tlhotse gore ga a rebola bopaki jo bo lekaneng go ka gololwa ka beile. Setswana le banwe ke ditatofatso di akaretsa polao di le pedi tsa tsietso le ya go nyatsa bosiamisi. Go feta balatedi ba dikete di le 4 ba solofetswe go thologela kwa areneng ya Tshwane Hartfeld fa lekoko la Rice Mzansi le tlabo le tlhoma semmuso lenaane la lekoko la ditsholofetso ka la matlhatso. Lekoko le iseng le tshware ngwaga le sale le tlhamilwe la re le tla itsise setšhaba ka se le reng ke lenaane la ditsholofetso tse di tla samaganang le go lwantsha bonweenwee le dikgwetlho tsa ikonomi magareng a tse dingwe.
Jaaka ngwaga wa ditlhopho o simolotse, Rice Mzansi eo e thankgolotsweng ka Moranang wa ngwaga o fetileng e nnile lekoko la ntlha go thankgolola manifesto wa lone e ikaelela go itelekela ka mebila ka maitlhomo a go ngoka ke monokeng ya batlhophi. Lekoko la re ke monokeng ya lone e godile go tswa go batho ba le 10,000 go ya go ba le 200,000. Lekoko le eteletswe pele ke motlhotlhi wa dikgang wa maloba wa Business Day le Financial Mail Songezo Zibi. Bangwe ba baeteledipele ba akaretsa Makashule Gana yo mo malobeng e neng e le moeteledipele wa bašwa wa DA, motlatsa monnasetulo wa federale wa DA, gape e ne e le yo ikarabela mo mererong ya bonno gone kwa DA. Manifesto wa la Matlhatso o tla morago ga dipuisano tse di tsereng sebaka sa kgwedi le baagi go ralala naga le dipuisano tse di ka ga melawana le madirelo a a farologaneng. The manifesto was crafted with communities across all 9 provinces where South Africans indicated, one, the kind of South Africa that they want to live in, things that worries them. Le fa lekoko le le lesha le tile moko gore le tla bona manno kwa dikgotlapeo molao di le mmalwa go ralala naga ga mmogo le kwa kokwano bosetšhaba. I'm confident standing here that Rice Mzansi will be in the Gauteng legislature, confident standing here that Rice Mzansi will be in the Western Cape legislature. We are continuously growing in other provinces. Ga jana Rice Mzansi ga ena kgatlego mo dipuisanong tse di ka ga puso ya motlhakanelwa jaaka e lebeletse tiragatso ya lekoko mo ditlhophong. Our focus is to win the hearts and minds of South Africans. Our focus is to interact with South Africans, ask them to back and vote for Rice Mzansi. That's what we are focusing on. Let's talk coalitions after the elections. Lekoko le nile kgogedi go maloko a maloba a lekoko la DA ao a akaretsang Nomsa Machesi le Khumwe Ramorifo yo neng a dira jaaka leloko la kgotlapeomola ya province ya Gauteng morago ga go nna leloko la lekoko dingwaga di le 30. Move SA itse Stefa inyalanya le Rice Mzansi mo ditlhophong tse di tlang. Setlhopha sa Aforika Borwa sa banna se mo kgatelelong ya go fenya kgatlhanong le Namibia ka Sontaga maitsiboa fa ba batla go fetela kwa legatong le le latelang la AFCON kwa Ivory Coast. Bafana e fentswe ke Mali ka dino di le 2 kgatlhanong le lefela mo motshamekong wa bona wa Pula Madibogo. Ga jana ba mo maemong a kwa tlase mo Group E. Setlhopha sa Aforika Borwa sa ba dingwaga tse di kwa tlase ga di le 19 sa cricket se simolotse kgaisano ya ICC Under-19 Cricket World Cup ka phenyo. Moboulara yo diphatsa Kwena Mphaka o tsere diwikete di le 5 mme se ne sa ba lere le phenyo ya metabogo e ka 30 kgatlhanong le West Indies kwa motshamekong wa Pula Madibogo kwa JB Max Oval kwa Potchefstroom. Le mme la dintlhakgolo ke leo. Motho wetso di ne di le kalo tsa segonjono se lebale go ikgolaganya le rona mo mafaratlhatlheng a ditlhaeletsano jaaka X, Facebook, YouTube le WhatsApp. Kgaso e latelang ke a Sepedi ka moso mo SABC 2 le SABC le Hae. Ga jana re go tlogela ka ponelopele ya maemo a bosa.